имам Малик рахимахулла турасында мындай кеп айтылады да, мына وَلِمَعْرِفَةِ مَدَى تَأْثِيرِ ذَلِكَ عَلَى صُفُوفِ المحدثين انظر إلى رد فعل ابن أبي ذئب عندما بلغه أن الإمام مالكا ترك العمل بحديث البيعان بالخيار لمعارض راجح عنده إذ قال ابن أبي ذئب يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. İmam Malik rahimahullah mazhab başçısı, muhaddis. Bu İmam Malik'in Muvatta деген kitabı var, hadis bağında жазылған. Hadis топтығында. Ал өзінше бір тарих болады, ал турасында да айтабыз. İmam Malik'tin şol Muvatta kitabında hadisті топтығған. Bir қызығы şol al hadis жөнілі hadis kitabı емес, азырқы fiqh kitapтерінде қылып, hadis менен fiqhты біріктіріп тұрып, fiqh bağındағыдай kitabı taharat, darat жөнінде, анан namaz жөнінде, анан намаздан кейін ораза жөнінде, зекет жөнінде, анан ажылық жөнінде үшінтіп, бая hadisтерді бап қылып, бөлік қылып, hadisтерді топтаған. Fiqh kitapları өзі шөнтіп келеді. Бірінші дарат мәселесінен башталады. Анан намазға өтеді. Ал тәртіптен өзінің сырлары бар. Hadisті де ошондай қылып, fiqh бауындай қылып топтаған имам Малик рахимахулла болған. Бірінші рет hadisler менен fiqhты bir шундай екеуін bir kitapке жинап топтаған муштахид адам бұл имам Малик. Шул имам Маликке дағы Пайғамбарымыздың bir hadisi var. El-bey'ani bil-khiyar деген. Мұның мәнісі саудалашып атқанда саудагер сатушы менен алушыны biz el-bey'an дейбіз. Сауда қылып атқан адамдар. Саудагер дағы, сатушы дағы, сатып алушы дағы. Ушыл екеуі ықтияры бар дейді, Пайғамбарымыз айтады. Бұл екеуінің ықтияры бар. Баяғы қылынып атқан саудада, сауда етегіне шыққанға чейін, сауда бүткенге чейін. Сауданы бұзуға ықтияры бар дейді. Hadis. Сауда қылып атасыз, саудалашып атасыз біреуменен. Анан ал сауда бүткенге чейін сіздің ықтиярыңыз бар. Жаңағы сауда ішінен қайтсаңыз болады. Жо мен сатып албайым, же мен сатпайым деп сауда бүткенге чейін ақыңыз бар ошондай қылғанға. Бирок сауда бүткөндөн кийин бүтті эми. Ал сіз кайта албайсыз. Кайрадан тиги менен саудалашышыңыз керек. Эгер сатсаңыз, таксыр мага кайра өзүмө сат эми. Мен өзүм алайын муну деп башынан кайрадан келишим кылышыңыз керек болуп калат. Биринчи келишим бүттү. Ушуну айтат да, сауда бүткөнгө чейин al-bay'ani bil-khiyar деген hadis бар. Анан имам Малик ушул hadisти кабылдабады. Себеби бул hadisке күчтүүрөөк, бул hadистен дагы күчтүүрөөк далилди кармангандыгы үчүн бул hadisти карманбады. Анан жанагы hadisти гана карманып, hadistin артынан түшкөн бир Ibn Abi Zi'b деген muhaddis adam болгон. Hadisти мыкты билет, бирок имам Маликтей муштахид эмес, факих эмес. Куран менен hadistен түзмө-түз өкүм ала албайт да. Бирок hadis илиминен мыкты muhaddisтерден болот. Анан шул muhaddis имам Маликте айтат да, бул hadisти имам Малик албаса дейт. Тездинен имам Маликтен тобасын сураш керек, тоба кыл деш керек. Азыр имам Малик тоба кылса, тоба кылды, тоба кылбаса башын кесиш керек дейт да. Бул hadis сахихти, пайгамбарыбыздын hadисин кабылдабагандыгы үчүн дейт. А кишинин эми карасаңыз жүйөсү маселени түшүнүп атасызбы? Бирөөсү ошондой muhaddis hadisти мыкты билген, экинчиси муштахид, hadis менен Курандан өкүмдү терең маани мазмунун түшүнүп өкүм ала билген адам да имам Малик мазхаб башы. Биринчи hadis жыйнагын fiqh менен hadisти бириктирип туруп, муштахид катары чыгарган китеп ушул Муатта китеби имам Маликтин китеби болот да. Анан эми тек гана hadis менен алектенген адам, muhaddis адам жанагы сөздү айтып атат. Кызык, имам Малик эмне үчүн ошончолук деңгээлде бир надандак адам эмес, аңкоо адам эмес. Пайгамбардын hadisин кайтара тургандай. Азыр ушул жерде сизге деле бирөө жарым келип, бир hadisти мына пайгамбар айтыптыр, мына hadisте. Ушундай деп келиптир десе, сиз деле ойлоносуз, дагы каршы чыга албайсыз. Кой пайгамбардын hadisi болсо. имам Малик деген ким билесизби биздин жаныбызда? Имам Малик каршы чыгат беле пайгамбардын hadisине. Демек, бул чоң алым уламалардын пайгамбардын бир hadisин албастан туруп,
Şu hadiste kelген nerседен, hadiste kelgen ökümden başka bir ökümdü aytuуда ayerde bir çoğun sebep болады. Жөндөн жөн айта албайт иманы бар адам. Алар болса алым муштахид болса. Кантип пайгамбардын хадисине каршы чыгышы мүмкүн. Демек, андан дагы күчтүүрөөк bir далил бар жерде. Мүмкүн башка дагы күчтүүрөөк хадис бар. Мүмкүн ачык bir аят бар. Же дагы башка сахабалар кылып келген bir амал бар. Пайгамбардан bir хадис бар айтылды. Бирок буякта сахабалар башка bir амалды кылып атат. Ошол хадиске каршы келе турган. Неге андай кылат? Мурунку сабакта айтканбыз, кээ бир хадистер бар, эки хадис шондай келип калышы мүмкүн. Бирөө бир аз убакыт мурун айтылат, бир хадис кийин айтылат. Анан бирине карама каршы келип калат. Андай болот. Демек ошондой бир себептерден улам мындай адамдар каршы чыкпаса хадиске жөн каршы чыкпайт. Карасаңыз, ошондой адамдар болгон. Имам Маликти муну хадисти кабыл үчүн же тоба кылсын азыр. Тоба кылбаса башын кесиш керек деген да. Демек ошондой баягы bir тарапка киргенден кийин хадис илиминде muhaddis болгондон кийин ал ошол хадиске ынанаттагы ошол хадисте ушундай деп келген болду дейт. Бирок бизге кызыгы ошол жөн эле хадисти билген адам эмес. Хадисти сырткы үстүнкү маанисин түшүнө билген адам эмес. Ал башка да хадистер менен салыштырып, ал хадисти Куранда келген өкүмдөр менен салыштырып, ортодон чыккан бир жыйынтык натыйжа эрежелер бар. Ошолорго да каршы келбей тургандай кылып кабылдап, кимиси кандай экен түшүндүрүп бере алган адамдар керек. Алар муштахиттер, факих, хадисти да Куранды да түшүнүп, анан өкүмдү да алып, жанагындай сыртынан карама каршы келгендей болгон шариаттагы далилдерди түшүндүрүп бере алган адам болот. Имам Азам рахматулла алейхи дагы ошондой эле сөздөр айтылган. Анан берде ушундай деп атат да, карасаңыз, Азирети Имам Малик bir hadisти ушинтип кабыл алып, ага жараша өкүм чыгарбагандыгы үчүн башын алыш керек деп турат да мухаддистер. Бүгүн да биздин заманда жок, биз Куран менен, сүннөт менен гана өкүм кылабыз. Куран менен сүннөттү гана карманабыз дегендер чыкты. Кудду ушундай өкүмдү айтып атат да. Алар анан мазхабтын баарын жокко чыгарып, жок, Куран менен сүннөт менен өкүм кылабыз дейт. Ва фи залика ибратун балигатун фи шиддати хамлил мухаддисина алал фуқаха. فقد أباح دمه إذ حكم بكفره وردته لتركه العمل بالحديث فإن تاب يحقن دمه وإلا يقتل سبحان الله. Mana şunda muhaddisler taraftan bir katı fuqahalara, müştehitlerge bir çabul bolup atat. Gerek bolsa hadisti taştap koydu bul dep, kanın adalığa çıkarıp, özün boldu dinden çıktı dep, hadiske amal kılbay koygunduğu için ölümge buyurganlar çıkıp atat da. Bugün dağı bizde şondaylar payda boldu. Kızığı yemsiz ekevin ayırmasını bilişiniz gerek болады. Çında öyle şol hadisti bekem garmanıp muhaddis dep eseptegen, özün ahli hadis dep eseptegendir bir hükümde aytsa. Anan mazhab ulamaların bardığın jokko çıkarıp, alardı kaytarıp bul toora emes dese, kimisini alabız? Baykuş biz özümüz bilbegenden keyin musulman adam katarı paygambardın hadisinden attap kete albay turabız da. Düşünbösök. Anın ayırmasın bile albasak. Anan al bizge kayra gayreli tıkıldatıp gelip hadiste aytıp sen anan jürözün beyakta sahih hadis tursa. Mazhab devan ana Abu Hanifa'nın kınan teyaktığın beyaktığın dev aytasın dep. Ayrıkça esinizde olsun. Hanafi mazhabına bular avdan katı turuşat, karşı turuşat. Anın sebeti var. Kuday buyursa toxtalabız. Al tuğrasında yazılgan olamlar kitap jaza berip tolup ketti bari. Bizge oşol malumatlar tuğrası jetse dağı jakşı болады. Emi bul azırkı İbni Abi Zi'b degen adam İmam Malik'e janağı sözde aytkan adam. İmam Malik'tin zamandaşı. Ekoy bir zamanda yaşagan. İmam Malik'tin jerdeşi Medine şaharından bolgan. Anın jönököyle bir jahil de adam emes, muhaddis kişi olgan. Hadisti şunçalık köp bilgen adamlardan. Şunu aytatta: "Fa iza kana hadal hukmul jairul khati' صدر من ابن أبي ذئب المحدث المدني البلدي الإمام مالك والمعاصر الإمام مالك والعارف كل المعرفة بالإمام مالك لمسألة واحدة." Mana şunda yokumdu.
Бұл қата өкім. Бұл зұлымдық қылынып жатқан өкім. İmam Malik'tin zamandaşı, birge жүрген muhaddis, alım, hadiste de şunçalık жақсы bilgen, İmam Malik'te de жақсы bilgen, bir hadiske karşı çıkıp kalgandığı için İmam Malik şunda hüküm çıkarıp atsa deydi. فكيف يكون حكم كثير من المحدثين المعاصرين لأبي حنيفة وغير المعاصرين له. Anda listeteriniz Abu Hanifa'ga zamandaş bolğan muhaddislerin sözleri, Abu Hanifa'nın artından anın zamandan keyin çıkan muhaddisler, hem Abu Hanifa'ga ne degen söz de aytışı mümkün? El-qaribine minhu beleden vel ba'idine minhu. Zamandaşı Abu Hanifa'ga jakında Abu Hanifa'dan alısta bolğan adamlar var. Keyfe yekunu hukmuhum aleyhi li raddihi kethiran min akhbaril ahad ala haddi ta'biri İbn Abdilbar. İmam İbn Abdilbar degen özünün kitabında aytat. Arapçanı bilgen okuyan qoqus berdi student balдар bolsa. Maliki mazhabta İmam Malik mazhabında muhaddislerden bolup eseptelgen, faqih da bolup eseptelgen, mujtahid adamlarning maqamında bolgan İmam İbn Abdilbar degen bar. Şu İmam İbn Abdilbar жазған bir kitabı var. Bu kişinin de zamanında şonday bolganda. Biz hazır İmam Malik'tin zamanındagısını aytıp atabız. İmam Malik degen paygambarыбыз, bayagı siz ajratıp biliş üçün. Paygambarыбыз mına bizden hazırkı musulman jıl sanagı boyunça bıyıl 1442 jıl bolup atsa, 1442. Бұл paygambarыбыз баягы Меккеден Мединаға көчкөн учурдан баштап мусулмандардын жыл санагы башталды. Ошондо Мединаға көчкөндөн кийин paygambarыбыз 11-ci жылы өтүп атат дүйнөдөн. Меккеден Мединаға пайғамбар көчүп баргандан кейін жыл санак башталды. Ошондон кейін Мединаға көчүп баргандан кейін 11-ci жылы мусулман жыл санагысы боюнча 11-ci жылы биздин азыркы 2021 болсо, бул жыл санак менен 632-ci жылы пайгамбарыбыз өттү дүйнөдөн. 632. Мусулман жылы эсеби менен 11-ci hicri жылы эсебинде пайгамбар өттү. Biz aytıp atkan azırkı İmam Malik, Peygamber 11. Hicri'de ötse, İmam Malik 93. Hicri'de törülgün. Peygamberden giyin 80 yıldan giyin. Peygamberimiz ölgünden giyin 80 yıldan giyin törülgün. 93. yılı. Bizden İmam Azam rahmetullahi aleyh, şu Peygamberimiz 11. Hicri'de ölü olsa, İmam Azam 80. Hicri'de törülü otadı. İmam Malik, İmam Azam'dan 13 yıl kiçiği bolup atadı, 13 yaşka. Siz zaman aralığında düşünüşünüz gerek de, bu İmam Malik kaçan çıkan, İmam Azam kaçan çıkan. Mana şul İmam Malik, Peygamber 11. Hicri'de jıl esebimene musulmanların ötüp atsa, İmam Malik 93. törölüp 179. yılı ölü atadı. Peygamber'in 11. yılı ölü atsa, İmam Malik 179. yılı ölü atadı. Törölüşü 93. yılı törölü atadı. Az-azdan malumat toplayıp berебиз, bilişimiz gerek bu ayrımalarda.